I gotta tell you something. Well, I'm straight. Children raised by homosexuals do not necessarily become homosexuals. Laser, cut it out. It's driving me crazy. Calm down. Calm down. Treba li gej parovima dopustiti posvajanje djece? U nekim državama zakon ovo dopušta, a u većini država gej parovima posvajanje djece nije zakonom dopušteno. Danas je u svijetu 20-ak država koje to dopuštaju. Ovaj postupak prvo je legalizirala Kanada još 1999. godine, a potom su uslijedila Nizozemska, Švedska, Južnoafrička republika i ostale. U Europi je posvajanje djece gej parovima legalizirano u 9 država. And two men become the first WA gay couple to adopt a child. You're watching 7 News. History has been made in WA with the adoption of a child by a gay couple. Smatrate li da homoseksualci trebaju imati ista prava kao heteroseksualci u svemu, pa da tako mogu i posvajati djecu? Je li u interesu djeteta da ga posvoji homoseksualni par? Prije svega, djetetu treba siguran dom, treba ga zbrinuti i osigurati sve što mu je potrebno. Isto tako i homoseksualci su ljudi, kao i heteroseksualci. Zato bi trebali biti jednaki pred zakonom i po svim ljudskim pravima. S druge strane, dosta ljudi smatra da je homoseksualnost protuprirodna. Drži se i do toga da homoseksualcima ne bi trebalo dati da posvajaju djecu, jer oni sami ne mogu stvoriti dijete na prirodan način. Mnogi smatraju da takva situacija ne bi bila povoljna za dijete, jer bi bilo osuđivano od društva, diskriminirano na neki način jer je drukčije i to bi utjecalo na njegovo samopouzdanje. So long as the child is in a loving, caring relationship, I don't think you can ask for much more. Smatrate li da se homoseksualcem rađa ili postaje? Utječe li sredina, odgoj i društvo na seksualnu orijentaciju čovjeka? Sigmund Freud tvrdio da su svi ljudi u početku biseksualci, a postaju heteroseksualci ili homoseksualci kroz doživljaje s roditeljima i drugima. S druge strane, Simon Levy obavio je nekoliko istraživanja s kojima je dokazao da postoje razlike u strukturi mozga, točnije u veličini INAH-3 jezgre dijela hipotalamusa, između heteroseksualaca i homoseksualaca. To istraživanje je tako izvelo zaključak da postoji biološko-genetički uzrok homoseksualnosti. Dođite na drugu debatnu radionicu Udruge mladih, argumentirano iznesite svoja stajališta i naravno, sudite se misliti.